Ka koro campaigns medo mako mach motelo ne welo mag duond buche siasa. Jokanyo mag ODM Malindi dwaro mondo mi jopiny thuolo mar walo jotelo magidwaro moloyo keto jochung' mondo bed gi winjruok e kindigi ewi ng'at ma gisiro lwedo. Speaker mag Kilifi Jimmy Kahindi kod mane jalup jatend migawo mag telo mag gwenge Gideon Mung'aro maduto osenyiso gombo mar laro kom gavana ma Kilifi. Olo ni jopiny ema winjo mi thuolo kendo wal jochung' ma gin go gi adieri ni biro kelo loch ne duond bura mar ODM elewo mag telo ma Kilifi. Kinde no jasiasa Amina Miyazi oseo jokanyo mag PAA kod UDA kuom rem chiwo luor ne ogai mar ODM Raila Amolo Odinga kod ODM kata obedo ni duond bura no ema osemiyo jotelo mathoth makono chopo lek magi mag siasa. Wale ndugu zangu wote ambao wanatafuta viti vya ugavana, tusiwe na ile tamaa ya kusema niwachie nikupe. Hapana, twendeni uwanjani tufanye mchujo, wananchi waamue, ama namna gani? Viongozi wanafaa kuchaguliwa na wananchi. Tunafahamu katika chama kuongea ni baadhi ya njia ya kupata kiongozi, lakini mimi nataka kusema hivi, ili tuweze kupata kiongozi bora zaidi, tupatie wananchi nafasi, tuende mchujo, tuchaguliwe. Na mimi sina shaka nitaenda mchujo na ndugu zangu hao. Mimi siogopi mchujo, nakaa kama naogopa mchujo. Mimi nimekuwa kwa kura zaidi ya miaka mingapi sasa? 15. Kwa hivyo mimi siogopi uchaguzi. Wale viongozi ambao mnawaona leo hii wanatukana chama cha ODM, wao wamelelewa na chama cha ODM. Leo hii mimi nashangaa sana nikimwona yule mama Kiuno anaposimama na kusema na kumtusi Raila Amolo Odinga. Nataka nikupatie warning. Afanye heshima yako.